kubeke injabulo yodwa kuso ke sive nebazalwane lebekade-ke bakhonda lapha-ke i-Divine Healing Ministries kaManzini ngenamuhla ngesikhani kumhlabeleli wetenkholo lochamuka khona-ke evele bomakhelwane-ke i-South Africa lokunguye-ke Lungelo Hlongwane ahlabelela yona-ke ingoma yakhe-ke ledume kakhulu latiwa ngayo ingoma lethi chubeka. Kanti Lungelo ubese ucela nabo-ke bantu labasha ukuthi bende-ke isiqiniseke ukuthi Somandla noma yena-ke uNkulunkulu bayamema ukuthi abe khona-ke etimpilweni tabo kude-ke batawuphumelela kude futhi bakwadi ukuthi bancobe sona-ke sitha. First of all, I would like to say thank you to Bishop for having me, for inviting me. It's an honor and privilege. Ngiyabonga kakhulu. Nabantu baseSwazini ngiyabonga kakhulu. Ngizizwela uthando ngizizwela nje ukwamkeleka. Amen. Siyabona ugcobo nathi impahla emakhasi esikhathini. Ungasinje ukukhuluma ngale culture yethu. It's good. Ibukeka kahle yinhle. Ukugqoka kwami ukuveza ukuthi I'm one with iSwaziland, I'm one with abazalwane bala, ngiyinto eyodwa nabo, so amen. Angathanda nje ukusho kubantu abasha ukuthi it's very hard to live this life without uJesu empilweni yakho. So if ever you want to live this life, make sure that you have Jesus in your life. Everything is very easy. Chief Mhlanganiso Mandla Mathebula lwesikhuluko sasembangweni eshiselweni uthite-ke kubalekile ukuthi bobabethe khulu bavule yona-ke iminyango yemasonto ukuthi bazalwane bahambe-ke bayawukhonta. Wathi naye-ke wancuma ukuthi sale kalandela lona-ke libandla le-Divine Healing Ministries kude-ke naye-ke atawuhola abantu ngako-ke kukholwa. Ukuthi ngiyabonga kuNkulunkulu kakhulu kumthuma alethe ivangeli le-Divine belingekho lapha enkangala kepha selikhona ngenxa yaSomandla uvela kwakho umbhishophi ngalimukele isonto. Ngiyamukela kakhulu emoyeni ngesonto lakhe nelebandla nani nonke bazalwane. Ungisithi kulokuningi ngokuthandaza bangeluleka sinamake sekuvuthiwe njengengondo ngaye lo shophi. Seshuthi angalahleki bazalwane landelela iDivine. Nami naleyo ngihamba nabo nje balandela mina nje balandela iDivine balandela uNkulunkulu. Lungelo Hlongwane uthi bekade kagcoke yona-ke imibala yelive laseSwatini kutshengisa ukuthi naye-ke umunye nalo-ke live laKaNgwane. Etindzabeni temsakato yeMaswati Channel, ngingeri Khalus ngamanzini.